Hei konei mātou ki te pare wānanga o Waikato, e whakariti ana i tā mātou wāhi, mō Kohinga Koha. E hikaka ana mātou o Iarau, kua tāmai ki tēnei kaupapa i runga i te karanga o te tātou ariki nui a Kuini Ngāwai hono i te pō i te tuatahi. I te tuarua, kia whai hononga ki ngā pakihi Māori o tēnei rohe o Tānui Waka. Ko te rautaki o ngā pakihi katoa, kia whai pūtea i tēnei kāwanatanga i nā kāwanatanga katoa, arā ko tēnei te tinoranga tiratanga o te pūtea. Kua tai mai ki te rongo, ki te kite, ki te hono, ki ngā pakihi katoa o tēnei rohe o Waikato, kia whai huarahi mō tātou katoa, i tēnei ao pakihi, ara me pēhea tērā āhuatanga karere ki ngā marae, ki ngā hapū, ki ngā iwi. Koera te take nui o mātou ni Iarau, no reira, kua tai mai i runga i te whakaaro nui ki tā mātou whānau ke te kainga. Ka pai team, hei a pōpō. Ko Taiao te paumatua o tō mātou whare, ko te Iarau, ko tērā te Aotearoa, the veins of a leaf. No reira, i tā mātou whakaaro, kia hono, ngā iwi me ngā hapū, ngā marae, ngā whānau, te oranga tonutanga kei roto i te oranga o te Taiao. He nui ngā mahi o Iarau, engari ko tētahi pau motuhake ko te pau Taiao. Ko tō tātou tīma Taiao, e ko tērā ki roto i taua pau, he āwhina i a tātou whānau Māori, iwi hapū, kia tūpakari i roto i ngā āhuatanga o te Taiao. Upon completion of our first year of business, we produced the impact report. Kua tai ki te wahanga o te rā e tuana mātou kei nua i te rua o te taniwha. Pērā i ngā Shark Tanks, ko tā mātou kaupapa korau rākau, ko tērā ētahi o ā mātou service offerings me ki. Iarau is a Māori consultancy that delivers its services across the Waikato and the Waiariki rohe with the goal of moving nationwide. We are a rangatahi kaupapa. All of us are under 30, not a single kaimahi over 30 years old. E rima noiho ngā tāngata kua eke ki te taumata, ki te kōrero, ki te whakātu ngā momo āhuatanga o tā rātou pakihi, arā ko Iarau tētahi. Nō reira e hikaka ana ki te whakātu a mātou momo katoa. Ko te wero pea kia mātou ngā pakihi Māori, kia haere ngātahi te whai ōhanga me te tiakina i te Taiao. Koera pea te ara whakamua, kua kitea he te ara tika mātou o Iarau, ko te pupuri i te mana motuhake o ngā hapū katoa Aotearoa. Koera te take nui o mātou. Nō reira, tēnā koe te ariki nui Kuini Ngāwai hono i te pō, nau tēnei kaupapa i whakato. Kei tōra tātou te iwi Māori.